twarasebye kandi tugomba guha abantu isomo ry'uko iyo wishe umunyafurika y'epfo mwe bikugiraho ingaruka nyinshi. Nyakubahwa Perezida, isi yose irabizi ko dufite amaboko y'urubyiruko hadafite imirimo bakora. Reka rero tubahe akazi maze mutwemerere baze bose biga ibya gisirikare, maze duhaguruke tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, maze duhe isomo M23. Mureke tuzagende twice bariya batwiciye abasirikare. Nyakubahwa, hari abantu baraha bari kuvuga ibintu ntazi pe. Twicyo dukeneye n'abasirikare. Hari abantu bari kuvuga ngo gutya ngo tubaze dukore ngo akana kariya, ariko rwose ibyo nta kigenda. Turabirambiwe. Hari abantu biteguye kurwana kandi nta kindi, iriya ni intambara. Abantu bari gupfa, haguruka ujye kurwana. Nanjye nditeguye, nzaba uwa mbere ku murongo w'urugamba. Nimureke tugende tugarura abantu bacu. Nimungi inyuma, nimuze tugende turwane intambara nyantambara. Nimuze tujye kurwana, ndabashimiye. And you must follow me. Let's go and fight real fights, not these fake names of the army. I salute you. Thank you very much. Uyu ni Getoni Mackenzie, Ministre wa Sport, Ubuhanzi n'Umuco.